Mbian magi amit kalagen na guru ca amit mandolo ca cermet ge lagen ko amit mas dem sugame ko amit mas kaban mah dem asalena ko amit mah bedan na ngocal bacang kaki lebeng kali aja aja mentah itu cerem ini tiga gitu tapi minabi ke Allah pengen tapi minabi ke Allah peceremi iku leban sampian sapora na bahasa muslim aku kurang ajar pecerempe tuti sampai cerewet betul itu bogo karena Allah tidak pernah bosan mendengarkan keluhan kita. Menoreng bosan tekulaken mon detengah lako pas langsung impor lapor iban bini na pahapin bakal war ya la rekam dina ya mau temu laku saja gua apa kok matela lesok atau ketundu ban kapi ibadah saya gua tapi minabi Allah ndak ayo mator jadus ke Allah kita memang ditunggu oleh Allah. Allah menunggu apa laporan kita terhadap keluh kesah kita apa boleh diharap kok boleh diharap ya bulu badan biantul mamatul ke Allah. Kenapa? Supaya kita memang betul-betul menandakan bahwa kita memang betul-betul butuh kepada Allah. Melenem macam putar ah megawar aja rageng dari tak putar bodoh kiai reng wali kiai wa cetak minta sekali ke Allah todus cak ni polan Allah lawan ni kan wali kak wali Allah masa wali murid pada ben wali Allah. Kita ini tingkatan orang biasa-biasa gitu loh kita itu awam kelompok mayoritas kita orang-orang seperti beliau-beliau itu beda cet atena tajam ke Allah atena tajam ke Rasulullah lain kak secandring compo menti pengucap roh nggih bener nggih gulawan mian benih menti pengucap benih tahu jak menti apa menti mabudu gini ledat di malol pentahun ngandung boleh ada masalah dah ijak orang laki na tibi benih laki na orang bener Sallallahu Muhammad apa ya pada apa oh nyai ngereng-ngereng saja bisa boleh nyai boleh sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu